trau thla ni som pakua sanghele som ni paruk ania khovel thu thar lang sar zinga Gulf lam Middle East lam buaina khovel mi puin kan langai ven thup mai ania kan puan tak le kan soifo thin angin helai rambial buaina hian khovel mi ta fu thup ani ber maya oil nga ram gas nga ram Middle East an nia chung ho an resource te an oil an gas te khovel hun zau zo ka sarkar tam tak hian in tun nun nan in nga nan an mang ve bok sia he buaina hi he in do na hi khovel buaina atling pha ka ni ole ni somli zet mai Gulf biala in do na a oma chumi hnuwa in ka haikar ni chung o tur kha an han puanga ne chumi in ka haikar ni chung kha puan hani ta a chumi chung chuan Hormuz Strait hona nianga tin in rem na nei turin in biak na te po na yani ang ti rela ni angin Pakistan khopui Islamabad ta kar masa in rini khan in biak na nei ni ina hlo cham nga la nia kawang khan US chuan Iranian port handang chata Iran lam an thin rim viau maya an oil gas thon chuan kong pui mo tak mai Iran port te US an dan chawang hian Iran hian sarkar danga khovel mun zau so ka tuial thele gas te an supply thelo pha hewang hian Iran economy pon an hiam pha viau nia soi ania ni tin dollar makta doi zali chuang ret Iran hian an chan an hlo nia soi ani Pakistan khopui Islamabad in biak na hlo cham hnu khan in biak na dang second round kalpui le thuai tu mani thu tar lan ani a nimin tlai video te po khan kan han tar lang to a kar to pa in biak na a om mai thei nia soi te pon nia chuti lai mek chuanin Israel le Lebanon in kara in rem na ceasefire ni som chunga tan ruam man ania Washington a Israel le Lebanon chuan in rem na han nei hemi ni wang hian Iran in Hormuz Strait a block chu a hon thu nimin tlai video khan kan han ti chuak ka maro chu a hon chung kha ari lo viau nia soi ani hei tun he thu kan buat sei lai thleng hian Iran in Hormuz Strait a hon hnu darkar rei vaklova khan an khar le tak thu kan hra zui ta ngal ani US in Iran port an dang chatlat mai sia hei hi an dang chat zel don ani chuan keni pon Hormuz Strait hi kan block ve ngal don tia nimin tlai kan puan hnu lok khan Iran lam chuan Hormuz Strait an dan cha ve le thu le an block ve le tak thu han puang chhun zom ta ngal ani hei khan borok thar asiam chhole meka Iran gunboat 10 tanker an lo kap ve boka chutiang chuan borok thar lian tak mai a om chhole ta meka ni Donald Trump hian tuna tangari lo te a thilmak in muang ti khan halo soi to a thilmak ati ina a soyom zia ber nia lang chu in rem na Iran ne nan nei thei ngei tura ngai kha ania Iran hian nuclear ral thuam siam na ata na man ropoi mo tak mai uranium enrich sa kesi zalibor vel zet mai ti chiat rem ti ti te chutiang chuan in Iran in kan thil phu tan pom ta ka wangin chu in biak na a kan mutan sticking point te chin fel ani dona chumi ni wang chuan in biak na hian in rem na chop chua thei ngei ka be sei ti in Trump khana soi nge nge ani kha in biak na second round omle tura hian in rem thei nge Trump chuan a ringa amai ro chu in rem na fam kim puan le zia ani ma chuan US chuan Iran port dan cha hi alakal pui chun zom zel tur kha puang bokani hei hi Iran lam ngai dana ni ta chi lo ni te ponan langa chuwangin tuna hian Hormuz Strait chu an dan cha vele tak thu an puang ta ani Iran in nimin lama Hormuz Strait apum puin kan hong ta tia an puan hnuk apum puin kan hong ta tia an puan kha an thu han juk chhole ta han khar chhole ta ani nimin in rin nia tang khan an khar le ta nia soi ania US in Iran port an dan cha hi an phel ma lo chuan hei hi Hormuz Strait hi kan dan chun zom ve don ani ti an puang bokani Iran Joint Military Command ina an soi danin control of the Strait of Hormuz has returned to its previous state ti in ahma ang bok khan Hormuz Strait chu kan thunun na hnuaya oma tuna hian dan cha le ani me kani ti in Iran chuan an puang tuna hian strict takin kan en kola helai hmuna hian in kan sipai ten Hormuz Strait hi thununin strict taka en kol me kani thu Iran military te chuan thu chuan siam bokani Hormuz Strait hi engtiare nge an block don ti zona changin Iran lam chuan US in kan longchol hmun an block chung chu
atul chen kan dang chat don ani anti United Kingdom Maritime Trade Operation UKMTO agency na antarlan danin helai Hormuz Strait paltlang tum oil phur long lian tanker chuan bei atoka Iran gunboat tenan kap nia soyani Iran gunboat hi panni annia IRGC Iran Revolutionary Guard Corps ina an enkol an long nia soyani a Oman marchak lam nautical mail somni borvel hla a Iran gunboat te hian Hormuz Strait paltlang tum long an kapani helaya captain Iran long captain ina asoi dan chuan tanker hi gunboat panni hmanga ka ania radio challenge engma helong hian a pek chualo wang ni a soi ani amai ro chu longan na thokte le athil phurte ro an la him ni a soi ani bok US President Donald Trump chuan news thataka om thu kha lo puang to a Iran hianin mason na le in rem na kalpui hi adu lova a hnol ti na emni in be na chu thar thole angai ta emni tin ni lai ni ma Iran hian US du dana ti puitling lo ni chuan in do na lian jok to ati puitling lo ni chuanin ral thuam hmanga in bei ton na a chuak le lawang ti soi thei ani lo thu US lam media trend khat te chuan an tar lang bok ani ni lai ni hanti hi tun in ka hai kar ni chung Iran le US ina in ka hai an nei kha atop na ni turani ni somli zet kha anin dawa ama ero chu Iran in Hormuz Strait dan cha hon arem ti wangin in ka hai kha kar ni chung ata na ruam manania tuna hian man meka nia chu kar ni chung ruam manani chu tun ni lai ni lo om tura hian a top to dona Donald Trump chuan ma khan lo sei to a zir top ni khan Iran chuan Hormuz Strait dan chun zom lo atumani chu tiang tur chuan Iran hian rem ti ni ti khan lo sei to ni kha Hormuz Strait Iranin andang chat chhole ta a chu tiang chuan US in Iran port adang chat ve mek box si ania chu tiang chuanin eibar sumlak lo na kong indan cha saka anin norton chu ni taber mai Iran hian US in kan long chon munan block chung chu Hormuz Strait kan dang chat don an tia US ro chuanin deal Iran hian a pom nge yangai ti in Iran long chon hun block chu akar funga tan Iran minna atana akar funga tan US chon manan tumru viau ni te pon na langani country tengin tuipuya oil phur chuana khovel pum huwa pa hun nga thena mun khat kal tlang na Hormuz Strait hi tuipui ring rek awang lampo KM somthum bor velani hei hi apoimo thluna ngianga niange Iranina andan chawang hian ram enge moza chuan har satnan to ka oil supply gas supply a India nge po hian gas supply a har satna kan to pha mek ani ole the Guardian in a tarlan dan hi hanbi vele thuak thuakela Iran cannot blackmail US with Strait of Hormuz ti in Trump chuan a soi Iran chuanin Strait of Hormuz chungchanga US chu min blackmail theilo wang ti in Trump chuan a soi Donald Trump chuan Iran hian min blackmail su se helai Hormuz Strait hi international waters ania khovel pum puin chi se momole muro poimo an thiar tlang na mun hania hei hi zalen takena in hong tur ani ti chu Donald Trump a thule hla thar hani bok Iranin Hormuz Strait akhar chhun zom le hnuwa gunboat ten bepui thlana kalpuin tanker han kap ti hani Iran chuanin US sina ruam man a siam proposal a siam su an thlir kir chu tiang chuan ngun takin soi ho na nen an exam mek nia soi ania CNN in tarlan danin US le Iran in biak le hun tur hi thotran lam hian ani arin thu tarlan ani Iranian source train khat puan dan CNN po hian ron tar lang chonga ama ero chu ruam manna an siam hi confirm thlap ero ala ni lem lovani heram pani US le Iran hian mutan sticking point nge mozat an lan ya nuclear ral thuam siam lo tura Iran ina a intiam theina tur chutenga po chuan in rem lo na alo om nia soi hania Hormuz Strait pum pui dan cha chhun zom emo nei tu ni na ne na chutenga helai Hormuz Strait thunun hi Iran hian ala tum ru viau maya hi US lam chuan an rem ti bik lova engtol ma long kal tlang te hne na tengin eng chhia ma lak tur ani lo ti chu US lam din na pakhat ani bok o tuna kan puan zo tak Iran gunboat pahni in Hormuz Strait paltlang tum long an bei an kap nia soi chung chang kha kan puan kha India long alo ni reng maya India athin rimin alom lo viau nia soi ani chiang le zolin han bi lokela Iran military chuan thu chu siamin tuna hian longtan Hormuz Strait paltlang chu ahar sat don thu soin restriction khong tak mangin
an thian ram te pawh an lawng an khalh tlang tir dawn ni in Iran thu chhuah chuan a tar langa Iranian gunboat in tanker Hormuz Strait pal tlang tum khanimin Saturday in rin ni khan a kap nia soyania hei hi India tuyal thei phur nia soyani India chuan India a Iran ambassador chu insoifia turin a hriat tira an long Hormuz Strait pal tlang tum ka ania wangin Iran chu insoifia turin India chuan ati New Delhi chuanin India long pahnih India flag tarna chu Gulf thil thleng thar bera hian in namhnoi ni a puan ani nimin lam khan India a Iran ambassador hmena hemi chungchang soifia turati na lekha pe kani Indian Foreign Secretary Vikram Misri chuan Iran ambassador to New Delhi chu nimin khana bia a koma hemi chungchang hi hun khan takin an soidun bokani Islamic Revolutionary Guard Corps gunboat nge ni in media then khatta chuan an tar langa he gunboat hian India tanker Hormuz Strait pal tlang tum akapa maro chu chiatna lian zawk he longa hian a thlenglo ni a tarlana ni bok UK Maritime Traffic Organization ina report an pek danin Iranin a gunboat hmanga oil tanker ka hi inrin ni jing lama thleng ni a soi ani IRGC gunboat ina India longan kana chan nia an mani IRGC ina an puan dan chuan he long Hormuz Strait pal tlang tum hian radio warning engma ati chuak lawani anti o Lebanon lama lut le lokila Israel le Lebanon ina inka haini som chung na yan rem ti tia khovel media den an puan ke ni ngei pona kan puan khamin hu lok khan Lebanon na friends sipai pakhat chu Hezbollah beina wangin a thi nia soyani friends sipai hi United Nations Peacekeeping Force Lebanon a omzi nga mi ania nimin lam khan Hezbollah beina wangin a thi nia puan ania France President Emmanuel Macron chuan hemi chungchang hi a soi Macron chuan sipai hminga soi hi Florian Monterio ni in 17 parachute engineer regiment a an mi le sa hani Lebanon United Nations Interim Force in Lebanon UNIFIL a hnathok mek ani thute arwal hian sipai pathum chu an hliam nia soi ni bok engkim thil thleng zong kan en hianin amo phurtu ber chu Hezbollah te an ni ti in France President Emmanuel Macron chuan a soi Lebanon thu nei tu te chuan arang theng berin poi khoi tu an man kan phut ani ti in Macron chuan a soi chhun zom boka Hezbollah chuan Macron a pu na hi an hniala hei hi kan ti ani lo ti in amo phurtu an ni lo thuan puang ve thung ani France sipai Lebanon a thi hnu hianin boruak a so sang le ngal nia soi nia Israel le Lebanon na inka haini som chung nei an rem ti hnuwa ral thuam te po apuak le tran nia soi ani boka mara chu inka hai nei chun zom chu an latum thoni in media than khat te chuan an tar lang bokani Israel chuan inka hai Hezbollah ten an bo chem phasa ni in apuanga hemi hnu hian Israel chuan Hezbollah beinan fighter jet an tir chuak le ngal nia soi ani bokani inka hai an puan hin ni khat em po aral ma in Israel Lebanon inkar aral thuam apuak le ngalama ro chu inka hai hi kalpui chun zom zel tur ani thu media tam jok te chuan an puang bokani o puan tur tam tak hi oma amai ro chu he tukin hian ro kholna eng mo kan han na ya kan puang tam lo fanga khathi chena kan han du to de umma yanga Russia lampo borok thar om Russia Ukraine in dona lampo po borok thar oma chung te chu atul tak le tlailama di chhuwa kan tumanga tuna thu thar bera chuan Israel le Lebanon in inka haini som chung nei an rem ti a nikhat em po aliam ma in Lebanon a chuan friends sipai pakhat UNIFIL UN mon na sipai zinga thok chu athia arwal hian mi pathum chu na takin an hliam bokani hewang hian boru ka tang thar viau maya Israel le Lebanon inka hai nei chau ma sela inka hai bo chetna thleng bo chetu anin puton mek bokani chuti lai chuanin US le Iran in do Israel le US na Iran an do ron tite ang Iran ina achan de thelai Gulf in do na kalmek ni somli in do na om kha inka hai manga ti to pani kha kan hriat vek kha kar ni chunga tan inka hai ti ania chu kar ni chu tun ni lai ni lom tur hi atop hun ani tareng mai in rem na an siam hlei theilo wani chuan Donald Trump chuan Iran chu kan bom chhun zom le dona ti mi amaya chuti lai mek chuanin mutan emo he anin biak na tura hian an lan ya Donald Trump ro chuan Iran hian an pom vek to a in biak khuna engkim felfai takin thatakina kal thei abe sei thu atar lang nge hania maro chu he ram pani hi tuipui lama anlain el ngat ani ber mai Iran longchol mun poimo tak mai US in an dang chatania fully block an kalpuya Iran hian tuial theite oil te athon chua theilo phania soini chu wangin an economy niam to tak chu
an hiam bel chha veu tura ngai ania hi iran ti thin rim tu em ania Hormuz Strait kha apum puya hona ni thu zirtop zan te khan han puang ani a longpo thanem tak a chuak man ani maro chu USin kan longchul mun an dan tlat awangin an hong lo ani chuanin Hormuz Strait kan dang chatang an tia an puana tanga reivak lova iran lam chuan Hormuz Strait an khar le ngal thu an puang vele ta ani hi voin lam thu thar lian tak mai ani a tin nge he rampan hi an kal zel don le nilai nia inga hai puan kha top to dona chumi thleng chuanin in biak na lo om lovemo in biak na hlo cham le aimo ani chuanin indona muala kir le ngal thei mai turan ni indona top lova inka hai mangin ral thuam puak an ti chol leilo ka ni hri ani bermaya chu mahuna hian boruak lian tak thleng le thei ani chu a thlen te porin omzok zamet a thlen te po arin omzok khial mai ti te tukina kan thu le hla ni ta sela engpo ni se thil thleng thar thu thar om chho zela thu thar ber hre turin he channel hi in lo ngai changin in lo ngei venzel don nia